Orubaro rusisire munonga Misiri, entoke, omwani, muhogo hamwe n'ebindi bihingwa kandi hata abaturani benda government bahwere. Tiro rubaro takarebukaga batera ensi yone cyaro kitu twakine kitoke twe turire roni zemyani omwani gwaragarika gona tuza kutora nkayi tukora ki sente z'abantu nibazenda sizone rikwija tukomanye turazi itinkabe cyangwa cyo cyanyamirima enjire gwiraho mwazo zibe zirishaha nkamwenda yagwa namani yabanza yijampora konka yije yagwera chumwe hijoro bare amajunangwa atsimire ruhanga tigagenzire konka ibintu bisiskire ortoche turuho za muhogo ebitekere emyani nogireba abatura abantu bagera ngo rubaro rubaroherera ko mwaka gwa 1994 emyaka 21 hwire abo kuba nyo kurganiza rwo rubare nko rutinka rurebaga rutire mbire nyine yembuzi zitezeryo mu kishaka embuzi zafa enkoko zafa emitumba yahwaho. Omutsigazi Robert Binomchobire yaheza kupanga etanuri y'amatafari orubare rugitira hansi omushaza shanki 12 naheza kutamumura ndebe njura ya settinga higuru kumbe na gutamumuro etanuri tandike yohoka nanye nko kusiyoka ombwe mpiriro obutantera amatafari ganje gafire nkumbire ndire roni so twichereza na ba chairman ba RC1 bakorera reportezo ezimwe zampishira gomborora then ntuza kuziforwardinga district kandi district nayo kawo na chairperson witu wa RC5 abase kubisinduko ruguru mu prime minister's office amagombora ashato muri ya Nyakabirizi Nyabare hamwe na Bumbire no gugatirwa rubaroro omuganda makuru enjura yihungetire biceka byakagonje muri Kasharo North district yambara yacwecereze bihingwa amaka hamwe n'amajuga abantu mu ruko yabwengure hamwe na nsika n'ikibera cyanje no kirebe mitaka 50 yona ihende kiri kandi yagira rurengorwa imiti y'amashanyarazi mwe nanye nintera government umuranga nanye umbantabere yande aba submitted the office of the prime minister nanye kunkwatira wirirwa kagwe ahabu muyago gutire okoshanya mwazyo ukatware mitumba y'abantu katwara amazu nekitehuriza canje kigendiremo mwe twantusaba government etuhereze ubuyambi abyo kuriya amazu g'abantu agagenzere obundi abantu baka tura kurungi Enoch Majezi kurgo mu cyaro cantura nagera ngo enju yabire yadishohorezaho miliyoni 15 no kwenjura kujirka ubuyambi bwa sente ngungarireho ibintu byanje bigarukire bwire ngaona rebo kuyija ona rebo baziri akiza katayira katuhumurza karambura amazu karambura entoke mwe tusaba government obuyambi abwe byo kurya abwa abantu bitu obutafana no kurara bararare government yatkorere cyo bunda abantu bakahona aba ndibenda government bahwere amakora gagasha kwa Abraham Muganzi na Anyine Fred.